Ole hei tukin zinga hian MNF MLA tana official candidate atana official lamin puan ven nuwa campaign bulletin na kanan nei don ania house to house campaign hi kan tran don ani kan media te local boka kam ni kan lekin to soi ka duwa pakhan na chuan hei MNF boruak rampum huapin a thaviau maya hei hi pathian na thonin ka ria wena hian pathian na thoni alang zel don ni te point ka ria MNF mutrang thanga mi te pathian le kan ram tan ti tu te nasale zuala kan tong try pot rolin ka ria so tiang tur chuan aizol is true biala MNF zong te le min support tu te ba ka zoram mi pui mutrang thanga min kan thom thang lo the tu te tong try wat turin kan som tu tin panina chuan hei social media lama te mak tak le kan rin phak bak te po hian ke ma chung chang han soi le han indiriam na te han in deu so na te po hi omin ka ria chiang te wa ka soi du chu dot politics si Mizoram a hian kan Christian ram kan diangin kan kal sana hun to kei chuan thu tak politics thu dik politics si khel katumani ti kan soi phot duwa ten a dot le a chuan thil sang en min tia SSA tholine ai ron yang a hetiang a suma nei hi ti te hei hi chu tu mana soi pe to loi ka ria ten zol nuam ko le sa tholain ai ron ni ome police ten chu police chui te hlawa dera ti te po an lo ti ni ome to engamo ka chia ka ya ti te tax exemption dan manglo ni ome ti te po kha mania press meet kan sem to hai poi re mak toin ka riaron ridon le to point ka ring lawa kan soi tum zo ka chu do thi chu ari luaya arpom kangang dewani are le maya thu tak khi voina tang hian e ma chung changa ari chan to don ani ti hi chiang tewin ka soi duwa aizol is to mi pui zong te ka min tong trai pui turin ka som duwa ke hi in MLA ta na min vote ani chuan nang mani tan in chung ko tan nang mani mi mal tan in vote ani ti ka soi duwa chu ka soi the ka soi du le ka soi the na chan chu tin ta na politics a hian lut kani aizol is to mi puitana politics a hian lut kani ya zoram mi puitan mi zo mi puitana politics a lut kani keima dem dan na emo keima nom sakna song kani lo ti kha kan soi chiang du ni kalome MNF sarkar pathian le kan ramtan ti tu to ka te ka soi ka article ka post apo ka soi to thilam ko soi to MNF hoin pathian anti hi kini mizo christian dan pathian kan ti ne lawin Indian rupees India paisa ni na langta ni an pathian ve ka an biak ngoi an thupui ber ka Indian rupees ni na langta masabera kan soi du chu Serchip Sports Complex akian stadium alo function ve ta amaro chu voin thangin en kol tu ruaman anilova district sports committee in anmani bengwarin anlo en kol no ria kan minister zom tak ne na po hian an fril to anninan en kol ki athap beran duat berbok dona ki ti nge ni chho thei selang ti kha kan ngem ani apanina chuan kan soi non fo mai he sports budget ni 5.43% in akiyama atsan aumin karinga kan house leader finance minister po hian ti tlem na chan anei ni karinga atsan chu hun kal to kan enin SEDP atanga sumdong member top 5 zinga sports department hi atel zel awangin khalama tang khan phuruk anile don aniam ti kha kan hanrin puya ten MSSC annual report thil kachiar makdeu kati he kan soyanga district council and minority affairs department noya hian PMJVK scheme aoma he minority area atan anibera amaro chumara autonomous district council in enma chan anei lo hi amak kati puya kavui pui bok ani ten a scheme guidance a hian a guideline a hian
education le health atan zasum riat mantur ani tiani chutiang chuani lain kan sports department hian he PMJVK atang hian Vaibel se zalile somni pani 0.03 alo chu sak ani tlat maina ten Udian PA atang hian smart city le thildang atangin aizol khapui chantur eng amotang khan Vaibel se somni pakwa point pariat paruk alo po pen sak poka khatiang kha sports department hian ya wangin zero atang point transfer ngai tu om lo frim ani department ta chu sak dan khan thiam tlat maya amaro chu anti borbora tun kum kala hian kan rem ti pui da le kan pass pui na nim le lovin suman lo mang puk tu maya revenue expenditure avain Vaibel sia zale panga point panga pasari lo mang hem mai ni so supplementary demand khan anon pulu tau samtang kan pasak le maya kha lo ti thang lak lo to chu Val sports department hi i boy pui lo ngon nai to om lo lutuk kan ti ni chu hey state matching say ra ri ngot po hianin supplementary demand khanin Vaibel za som ni pakwa anon demand nam ani kha nei dis kha sangu katia in nam tlat lo kha ten chu mai ni lova sports department hian restricted tender som thum le pa ni contract an pe mana aram hasom na development hinge kan du attender vela hin kan tuizok te ro chu ka lova hey Vaibel se zani samrup pagaman ani department mui tak ani tlat ani he department hi tun kan sarkar hin pu speaker abad zet nei tlem hian an nei tama alo tlem hian hausa ani mai om ngo ka ti deva